mun sang sang atanga INP Mizo Channel ngai thathin tu te inza in nithar chibai kan tu ka chu voin hi January ni som panga pathian ni ania dama in tho theu kan be sei tun tum chu Myanmar lam kan hoi vele thunganga nizan anma ni lam sana a zandar kwale chan ve thlenga chanchin kan riat langsar zual deuh deuh kanan soyange January ni som pathum nimin pia tu khan hakha khopuya mi puilam ming la tu te loveng tu police pakhat ka hlumani hetiang hi soitak ang khan a thleng chhozel don ni na lang in than pui neyani theidana sipai lam tho pui te reng reng chu sipai do tu pol lam hian mel ma an ngai tur thu ram chung mun tin maya thu chua a omta a CNA CNF le an naw te point thuan chua to ni media then khatinan soidan chuan hakha khopui dor hlui veng lama hian in kana te naw deuh a chuak ni om takania security la a minglis la tu lo veng tu te police palinga velin hliaman tuar bok ni nan soi chutianga police pakhat athi nu phei chuan ven himna anti khauta sot nia soyani nimin khan hakha township le thantlang township huam chunga swal sipai council thona a thlok kwal chen maya mi puilam tan boruwa karal muang lo theidon nia an hriata wangin thantlang township interim civil government noya education department chuan kanma January ni som paruka tang hian tiamchin omlova sikul chol ani tur thu an soya hei hi township education minister Salai Cross thang thu chua nia soyani tedim khopuya po nimin tu khan sual sipaiten silayan tong ka chiam maya thil ka chiat an nei nuala mi hring nun na cha nero an omlo hlowani Sakain region yisa chu township pa kongta khwale chianta khwa te chu January ni som pali nimin khan sual sipaiten an hal sual sipaite chu PDF lamin an lo boman torta ka wanga khwa hal ve tangal mai ni in report petu te chuan an soya in kang zat din bun an soi thei mai ri lovaniang heng kho ni le an che vel khwa te atangin mi sang zanga chuang an ral tan le mek January ni som pakhat khan yu township pa sho phiu khwa halani a January ni som pathum nimin pia khan mu sum khwa hal ani le bok thu nei na pong lak nu sang ni som ni le pahni November thatop thlenga Sakain region huam chunga in kang zat data for Myanmar na soikha in sing ni le sang sari zali som ko le paruk ti ania data thar an la ti chuak man ri lo nge moni voin khenga in kang data hi chu kan la mu thei mai ri lovani January ni som pathum nimin pia khan Sakain region ayado township pa sual sipai gate pakhat chu draw na be ni in sual sipai pati an thi ti danger force LPDF an how tu pakhat chuan a soya midang pathumin hliaman tuar bok ati tun nai khan pale township le hakha township lama sipai pani an CDM le nia soyani a lomman an dong nuala ni ome nimin khan Sakain region pale township pa kandong khwa police camp sipai hovinan thut chil tak chu BPLA anti PDF tenan ka pa zingdar sariatanga chomadar somvel thlenganin ka pani PDF lam hian an beingor veniang tual cher RPG muzat chuang lai mai kema an kap lut ni inan soya chuba ka rocket musom thum chuang an kap bok khriat thei china sual sipai som aya tlem lo chu an thingeya PDF lam mi pani in hliaman turani PDF lam hi mun rang rangami a thu chuan pol riat lai mai tang ho nia soini Sakain region salin chi township pa pain tong chi le chau mo inkar thingtlang khuwa hala vei vak sual sipai te bei turin January ni som pani khan
nyong pin chi le salin chi inkara PDF ten bom kam turin anin siam meka chutia anin pu cha mek lai chuan sual sipai ten mun ni atanga hualin an kap ta a indona achuak zuya sual sipai ten an huala an ka tak zo ka wangin PDF lam an chan a cheta zo ka ni mi pani in hliam na takan tuar an motor le ral thuam cheng noi zatam takman an chan ta ni in nimin khan Irrawaddy News sina soi January ni som pani khan paindong chi le chau mo khuwa te halani a January ni som pathum nimin pia khan phong ka tha le chau phiu khuwa po sual sipai za velin lu chilin an hal le bokani Makui region pau tam chi pa lebe kholam panakal sual sipai piuso thi khuwa anti mai kuku su khuwa atanga kal chuak te chu January ni som pani chhun lai vel khan PDF te bom kam an rapuak ta a anin kap zui boka piuso thi mi pani thi in midang pani in hliam na takan tuar ni in miain PDF ten nimin khadan soi Natuchi lama police pani ka hluman ne Mandalay region Natuchi township a hian cholkar khata nikhat bong zor hun anin siam thin ni om takania nimin khabong an zor ni ani heni puala fi khon turakal Natuchi police pani tan zo min le ong cho phiu te pani chu Minchian district PDF ten an lo kap hlum ani pani hi an sual reng nia soyani mi pui vawa poisalak sak mai te gambler te hne na tanga sum lak te sipai councilin civilian te in le dor akhar sak lo rok mai te an ching nia soyani a chuwanga da thapa satabik ni in PDF lam chuan an soi Moon State chai tu le tatung township lama po ha kha khopui kan soyang deuh khan nimin pia lam khan thila lo thleng ve bok tatung township pa tong sun khuwa a ming lis walatu venglal u su tein le khaziak tu nu pakhat chu January ni som pathum nimin pia tlai dar li vel khan tatung PDF ten an lo kap hlum nimin pia vek zandariat vel khan chai tu township pa kin mun chhom khuwa a in som ho tu u po thun le kuzomu te po ka hlum an le boka anni pani hi chu tu te pol berin nge ka phlum ti soi chian ani talo puan to tak ang khan January ni kuatang khan in thlan puita na mingla antana mingla tu te le security thop tu te hi an din muna der thong hle zel don ani hi cha in se chi lama sual sipai ten civil mi paru an ka phlum January ni som pathum nimin pia jinglam dariat le chan vevel khan Karen State cha in se chi township pa ale yua khwa KNLA nam sipai te le min ong na sual sipai te anin ka pa sual sipai lamin ral thuam lian an ka awangin cha in se chi number 1 veng lama chen na in then khat achia cha in se chi civil government lamin an soidan chuan sual sipai te chuan civilian an man thina an puak te phurtirin in phennan an mang thina ni anti chotianga civil mi an mana an hroi thina wangin kan op khuate ngei po kan kaltlang tir fo to ton hai khan thingkang khuwa ne na in hlat dewa in do na sual sipai som vel an thi antia ti chuan sual sipai te chuan civilian mi paruk manin an kap hlum zuya chen na in an rok chhun zom bok mi puilamin an tor an hlawa wangin KNLA nam sipai ten an duty post an local san a oma chu sual sipai ten an hal ni in cha in se chi civil government chuan soi phabun lama Christian puithiam telin civilian mi panga an thi January ni som pani chonudar ni pel vel khan KNU Mutro district huam chung Doilu township pa lewa khwa sual sipai lamin jet fighter pali pevin bom pariat an thlaka chung zinga paruk chu puakin civilian mi panga an thi ti
nimin khan an soya thizi nga kumsom li le pangami Catholic puithiam soredi kumsom thum le pariat mi Baptist pastor Sochian e te antel hliam tuar mi pakhat ombokin biak in le chen na in then khat achia a anran vul an thilom bokani hemini vekhian butu khuwa po bom paruk an thak boka chung zinga panga chupuakin kumlimi mai cheno pang pakhat le anuin hliaman tuar ni in ken yu mutro news chuan a soibok kanma January chorkar thumna khian min onglana le Thailand sipai ho tu te Rakhine State Tantoi Township lama anin mudona ngapali vaukam vela kongsira thil zuar ho dor te timayang kongsira om ho zong zong chu tuna tangin min onglana thu pekin an khar tir le tavik nia soyani a ho tu te in mu hi mire theile ni tin ei zonga lo pharve lop lop te hian an tuar thei hle ni ber hi January ni som pathum nimin pia khan ramchung mun thrang thranga sual sipai som thum le pali an thi ni in khetek media chuan a soya ataka hetiang chia hi ani empty kan fin fia thei mailo an ti bok khati zong kha tun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual toy teya kanan soi thei chunile mai sela ngai khatu zong som te in chunga kan lo me